ٹاٹھیو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پتھ کُن ٲسۍ أسۍ یَتھ ریٚش وارِ وٮ۪تَستا رٲچھ اَمِچ ٲسۍ أسۍ مشق کَران تہٕ اَسہِ کَرے 4 سوال مُکمل آز پَکو أسۍ 5مِس سوالَس پٮ۪ٹھ تہٕ 5م سوال چھُ یِمہٕ کَتھٕ لیٖکھِو صحیح ترتیٖبَس منٛز تہٕ نظمہِ ہُنٛد خُلاصہٕ کٔرِو تیار تہٕ دَپان یِمٕے بۄنہٕ کَنہِ یِمہٕ کَتھٕ دِنہٕ چھِ آمژٕ تہٕ یِم چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم یِم چھِ اَسہِ تَمہِ آیہِ لیکھٕنۍ کہِ اَمہِ نظمہِ ہُنٛد خُلاصہٕ ہیٚکہِ اَسہِ تیار گٔژھِتھ ییٚتہِ چھُ أکِم سۄرگہٕ ہوا چھُ وارِ پرٛاران دوٚیِم ویٚتھِ بٔٹھۍ بٔٹھۍ چھےٚ زنانہٕ خانہٕ تہٕ پربت کُن پکان ترٛیٚیِم مرگن منٛز تہٕ بالن پٮ۪ٹھ چھِ پوش پھٔلمٕتۍ بالہٕ تھۄنگٮ۪ن چھُ زن تہٕ سۄنہٕ کھٔژ کٔرِتھ پوٗنٛژِم کوہ مالن پٮ۪ٹھ چھُ شیٖن چاندِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پرٛزلان ونن منٛز چھِ یاریو پنٕنۍ پنٕنۍ بنہٕ رٔٹمٕتۍ ہیٚنٛدۍ تہٕ مُسلمان چھِ اِکوٹہٕ روزان وٮ۪تستا چھےٚ ریٚش وارِ رٲچھ روٗزِتھ نٔیِم چھُ اَتھ پتہٕ وٮ۪تھ آیہِ للتا دتس تہٕ بڈشاہس تہِ پسنٛد تہٕ دٔیِم چھُ کۄلہٕ رادن منٛز چھُ امرٮ۪تھ تہٕ امیُک چھُ اَسہِ وۄنۍ تَمہِ آیہِ چھِ یِم لیکھٕنۍ کہِ یہِ بنہِ امہِ نظمہِ ہُنٛد خُلاصہٕ تہٕ تھٲیتو تُہۍ یوکُن دیان وٕچھتو تُہۍ جِناب محترم ییٚتہِ چھُ اَسہِ امیُک یہِ ترتیٖب صحیح بنٲومٕژ یہِ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شروٗعات کرو وٮ۪تستا چھےٚ ریٚش وارِ رٲچھ روٗزِتھ ونن منٛز چھِ یاریو پنٕنۍ پنٕنۍ بنہٕ رٔٹمٕتۍ بالہٕ تھۄنگٮ۪ن چھُ زن تہٕ سۄنہٕ کھٔژ کٔرِتھ کوہ مالن پٮ۪ٹھ چھُ شیٖن چاندِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پرٛزلان مرگن منٛز تہٕ بالن پٮ۪ٹھ چھِ پوش پھٔلمٕتۍ کۄلہٕ رادن منٛز چھُ امرٮ۪تھ سۄرگہٕ ہوا چھُ وارِ پرٛاران ویٚتھِ بٔٹھۍ بٔٹھۍ چھےٚ زنانہٕ خانقاہ تہٕ پربت کُن پکان ہیٚنٛدۍ تہٕ مُسلمان چھِ یِکوٹہٕ روزان ویٚتھ آیہِ للتا دتس تہٕ بڈشاہس تہِ پسنٛد تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم اَسہِ 10 جُملہٕ أنۍ مطلب صحیح ترتیٖبس منٛز تہٕ یہِ بنیو امہِ نظمہِ ہُنٛد یا أسۍ یُس یہِ اوپیرُک حصہٕ چھُ یہِ بنیو اکھ امِچ مۄختصر خُلاصہٕ بنیو یہِ امیُک تہٕ امہِ پتہٕ چھُ 6یِم سوال وٮ۪ژھنَے کٔرِو یَتھ أسۍ اُردوٗوَس منٛز وَنان چھِ تشریح کَرٕنۍ تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ کٲشرٮ۪ن اَسہِ کَرٕنۍ وٮ۪ژھنَے یِمن شعارن للہٕ واکھن سۭتۍ شرُکۍ دُردانہٕ ہیٚنٛدۍ تۄہہِ مُسلمان ہم آگوش اَتھواس رٕژرِتھ پٔتمے پیارِ یَتھ ریٚش وارِ وٮ۪تستا رٲچھ تہٕ اَتھ کَرو أسۍ ییٚمہِ آیہِ وٕچھتو تُہۍ 6یِم للہٕ واکھن سۭتۍ شرُکۍ دُردانہٕ ہیٚنٛدۍ تۄہہِ مُسلمان ہم آگوش اَتھواس رٕژرِتھ پٔتمے پیارِ یَتھ ریٚش وارِ وٮ۪تستا رٲچھ یَتھ بنٛدس منٛز چھُ دیٖناناتھ نٲدِم یہِ کتھ باوان زِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲشِرۍ اَکہِ اندٕ للہٕ واکھن تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدٮ۪ن شُرکٮ۪ن لول متلاے کران کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہیٚنٛدۍ تہٕ مُسلمان یِکوٹہٕ روزان کِتھ پٲٹھۍ چھِ آز تہِ کٲشِرۍ اَتھواس کٔرِتھ پانہٕ ؤنۍ زندگی گُزاران کِتھ پٲٹھۍ چھِ وٮ۪تھ سانہِ ریٚش وارِ رٲچھ کٔرِتھ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ امہِ پتہٕ اَسہِ بیٛاکھ شعار بیٛاکھ بنٛد چھُ امیُک وٮ۪تھ مٲرۍ منٛز کھٔژ پرٛٮ۪تھ أکِس ٹارِ راز تہٕ پادشاہ تھٲوِتھ گوش للتا دت بیٚیہِ بڈشاہ گارِ یَتھ ریٚش وارِ وٮ۪تستا رٲچھ تہٕ یَتھ بنٛدس منٛز چھُ دیٖناناتھ نٲدِم یہِ کتھ باوان زِ وٮ۪تھ کھٔژ پننہِ خوٗبصوٗرتی ہٕنٛدِ سببہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس پسنٛد پرٛٮ۪تھ رازس تہٕ پادشاہس روٗد وٮ۪تھِ کُن زوٚن وٮ۪تھ آیہِ للتا دتس تہٕ بڈشاہس تہِ پسنٛد وٮ۪تھ چھےٚ یَتھ ریٚش وارِ رٲچھ تہٕ پتہٕ پکو برٛونٛٹھ کُن امہِ پتہٕ چھُ وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ کیٛاہ چھُ لیٖکھِتھ 7یِم سوال چھُ یِمن عنوانن متعلق لیکھِو مضموٗن چھُ اکھ چھُ میون گام تہٕ دوٚیِم چھُ نِشاط باغ تہٕ بہٕ وٕچھو تُہۍ جِناب محترم یِم مضموٗن کِتھ پٲٹھۍ لیکھو أسۍ تہٕ گۄڈٕ کرو أسۍ یُس چھُ میون گام اَتے پٮ۪ٹھ کرو أسۍ شروٗع وٕچھتو تُہۍ میٲنِس گامس چھُ ناو ژوٚنٛدلوٗر
यह टंगमर्ग तहसीलुक अख मशहूर गाम। यह श्रीनगर पेठ अल पल 20 मील दूर। यह श्रीनगर गुलमर्ग सड़क दोयो तरफो आबाद। अत गामस मज मशरक तरफ वहीपुर, मगरब तरफ छानपुर, जुनूब तरफ त्रेरन तो चक, शुमाल तरफ वटुन। मेनिस गामस मज अल पल 160 घर बसान यम लोकटन तो बड़न मकानन मज रोजान छ। गामच आबादी अल पल 1000। ज़्यादा पहन लूख ज़मींदारी करान, कह लूख मुलाजमत करान, कह लूख कारोबार तो कह लूख मजूरी करान। गामक लूख काशिर जबान बोलान। गामस मज पुख्त नाल तो पद वत बनावन आमच। मोन गाम पत वत पेठ तालीम हुंद मरकज रूदमुत। मेनिस गामस मज कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, 3 हाई स्कूल तो मिडल स्कूल। गामस मज 2 मस्जिद ये लूख खुदाई सन्ज इबादत करान छ। गामस मज दरसगाह ति ये शुर दीनी तालीम हासिल करान छ। गामस मज बोड़ बाजार ये लूख रंग रंग कस्मन हंद सामान मल हेवान छ। म्यानि गामक लूख मेहनती, मिलनसार तो खुश अखलाक। अकिस दुखस सुखस मज अकार बकार युन येमि गाम केन लूकन हंज रवायत रोजमुच। मे पनुन गाम सठा टोठ। रातस अगर और योर कुन जाय गछ अत कुन छम पुत कल रोजान। तो यह मोन गाम उनवानस तहत मजमून। तो इंशाल्लाह बेकिस वीडियोस मज आस तोहि निशात बाग तथ मुतलिक आस इंशाल्लाह सु मजमून। तो वनकस गई इत्हन। खुदा हाफिज।